Kepisenangan dong pesabon kumatin sa nantang anak sikul. Oke, mentok PDPR dati data udah beno, sumbang toko unit ko tolu, inatu kiuhu ko turan ko basanan. Oke, hiti na pod unit diti, harapi piro mangan toko pinsing laay, haro limo. Oke, kesa na po, manu okuten sa nantang anak sikul, kaya mangintutun loyok ko boros the text di pinorongaw it rati na padaw nga it harahot audio man ko pasadiawo man ko itutunay loyok nunu loyok ko boros the harhit text. Oke, kedua papalambos ayat mamaguna boros di olinuod. Iti na po olinuod ti nga it megalit sopan. Oke, telu manuat mamaguna magi kakawa ayat mempay tanda basa di ketunod. Oke, hiti na pa nga bagian da penuatan penggunaan ayat dengan tanda baca yang betul. Patilambos mangitutun ang papalambos da tudodoy. Ina padit minggu na taliban nga minisingilot ako kakamay to kadankon hirihit kolumyusan da boros. Bayanak na po hitid unit iti minsingilot ako kakamay di tudodoy. Okay, mandati pembelajaran nunu at kamay di tudodoy yang nunu fungsi daw. Kegunaan daw. Okay, katahuri mangitutun ang mamaguna peta pemusrahan. Okay, ang ipatid iti ababayan di kaysa. Okay, ababayan makinangaw mamboros. Makinangaw mamboros. Jadi, kinangho da kayo nunu itit paborosan ko patalinhasan ko da bayno harat het pinludaan tay kapanuhan ko da kayo da tino irit mangan da kayo uhato it malahing di kayo tay ka isa-isay na po it kailo iti uhu dati data daw da bayno. Okay. Tangay dati la panuhuan, arahan ka na po nga panuhuan ki. Imuryo kalenda id siriba pibarasay itinimungan ka. Nga, bayno na po nga awgat yati kilo dat het magiboboros dat itinimungan. Nga, sundong pa di, kilo ya kayo damuhat di lahing di kayo, kakamay di ti kalenda. Iri nga milahi jadian sabagi isa ababayan da miboboros. Mentok kapi sudang diti ababayan dati bayno inatu makinangaw mamboros. Okay, mangan da ko uhata it malahing di kayo makinangaw ya kayo miboboros ya kayo. Miboboros megal dit haran na papanghatan nga simbaran gari kan. Iri nakamayanda miboboros. Okay, iti napakalenda it kadazan dusun nung malayo harot bulan 1, bulan 2, bulan 3, jadi kan tayo January, February, March, April ka. Iri kalender dit kabasanan dati dat orang ola. Yati ka daw nga harahot het kapamaritan diti kalender. Entang da ko hiti gambar, tidi gambar ti. Iti napakalender dat dong kadazan dusun nga kakamay da lugar di iti paray. Okay, kakamay diti paray. Kitaran hidup daw. Okay. Tidi milatok na pati nga bulan kaysa teka January. Milatok na pa nga kita dako tidi negeri di iti paray nga megalit mimbulay nagilot tonsi daw kan harap putapurak-purak megalit harahot bunga-bunga daw. Ilo milatok. Okay? It ompuryonon. Miladati ompuryon. Kamay na pod mo ampuri diti nga manda ko mangan dati idua irit kulit dot hodit aray ti dia. Kanon lagi dati din de tonsi daw di. Miloh dot impuryonon. Okay? Ulan kedua na pa nga mansak. Mansak dati iti paray. Okay?
bulan ketiga katalo napa nga gomot ina tu mongomot iti napa nga kitaran iti paray dit gulu-gulu pake nondo napa nga aw na yati mayo ditenti megalit miswayan no donondo yo. Oke, bulan keempat ngiop. Ngiop na penting nga ilang mangidu dat parok. Megali mangatap. Bulan kelima mikat. Mikat na penting nga kesyukuran. Kesyukuran dan nakapo ngomot. Megali kamatan di kan. Jadi bulan kelima napa nga bulan mikat. Oke. Bulan keenam napa mahas. Memilangga diti intangan napa dakot idi nga memilangga diri itumolah. Oke. Ulan keturu madas. Madas na penting nga iti nugiridi entang dakot iti gambar megal dit irit nugiridi. Megal dit momom balok. Popomon pahaman lagi rogus dia magus na pa nga membajak. Okay. Ulan ko siam mananam do paray. Jadi ulan ko siam na pa nga nung hirid kadazan dusun nga manom. Okay. Ulan ko hopod gumas. Tinapo gumas ti nga gumamas. Mangido dito nga sakat-sakat dit hilosira pensirang dilo paray. Okay. Ulan ko hopodamiso milaw. Ina tu sumilaw. Sumilaw na pati nga imimbulay nagiilot ilo paray. Iti dia tuwa daw. Imimbulay mantan hiti ron ti. Iti watang daw. Okay. Ulan ko hopodam do mumuhaw. Ina po mumuhaw ti nga mungugad do tunga tumbolog. Ano po, gadan nga awi iti paray dat nilot tunga pirit kana. Okay. Okay, iti napa nga ulan takay kalender hitihid bikedi boros kadazan dusun. Man pa da kapit kan iti nahat man takaw gunawa dat menuat hari bulan nga perlu dat mandati apalokan andom. Okay, jadi pati lombos sorisida magintang gambar ompi barasa miyampay tambalot ka. Milaya kami babaras ngi kumaadat mulahin di kayo. Okay. Okay. Tonduk sabagi tanda do kisangano. Nung hiridang boras Melayu, tanda adalah sebagai tanda bahwa sesuatu benda itu ada orang yang punya, dimiliki oleh seseorang. Okay. Amu kawasa mo'y pangano nung eso kasagaan. Au buli mo'y pangano nung eso kebenaran. Okay. Tangan ako tidia gambar. Iti na pa dia tinga kita dati nga magalimang diskan. Jadi tunduk na pa daw nga iti dia, iti daway. Rati na pa daw lo, au buli ngayon. Au buli ditulong suay ngayon ilo tuwa. Sebab iti napot tanam diti nga haro sangan. Suay ka makiano tako kasagaan teko kebenaran. Kadi pananghil kampung dahayo iti napoti nga raitan dot mangan pogono ka. Man pogono. Magal iti dia menandaw pogono momogono di larawan kan. Ilang na pala nga sebagai tanda dat di sangan uhang do ngayon iti tuwa. Iti napoti nga sebagai supaya moido asalakoy ka. Nga tudu na po kapel nga mamuara buli do ngayon. Okay. Iti dia nga oguna nagi dita panganan do nga haray iti dia kan tondok. Iti harahot kain taragang au buli ngayon iti tingay yuti ilo nakamayan do tondok.
Oke, uhutan da kayo malahing da kayo nung haro pakah tinon da tiyanti. Oke, pati lambus piuhot pisimbar miampai tambalut ke kamoy da kotoran tinaru kada zan dusun. Nah, kotoran penting bakal di peraturan ataupun pantang larang. Tangai dati pemitanan. Kada sangkotungan taiko sangkobigadan lalu lebih po da it puru it palu ka. Au bulit sang kobigad bigad hilad puru. Oke, nokura kaka. Orosian da otungan isuang-suang italon tu sumuli na nga kebun sakit. Oke, pengajaran na padao teka penantudukan madai do haro tontok ditulun tinalib tumalib. Nah, itu dia hot tuduk kapedaw. Kakalo dat mimbigan dapat ako nga tika puri man haro tulun tumalib kan. Jadi nung mimbiga dati tiba-tiba haro tulun tumalib ontok tulu daw din daw. Nah, iri tuduk daw kapyo ya. Oke, jadi pantango tokau kaadat-adaton may do gompi piuludan. Iti napapantang larangan ditinga uhu tuduk na padaw kapyo nga may do mamagampi piuludan. Bigad na tige tulun dat tumalib nga tumagati tulun di kan. Nugedi miung pongol nati nati mi boboros niti dedi nga au nati tidi ya au miulud di tatang napakasay dat kapi rubah. Oke, itu dia pemitanan suai kakamay da kotoran kadazan dusun. Au kenena mongay pangano da nunun na po natondukan ka imegal ditino di nabelajaran dati di iri napogon nga ko di iti dia natondukan no au buli. Au kenena mongay pangano da nunun na po natondukan. Nunu alasan daw teka ponayan daw orosian da osung teka kosokot hiri natondukan. Oke, penantudukan teka pengajaran kada panakaw teka kada panganu nung eso kasagaan. Iti dia tuduk daw kapyo. Kada panakaw teka kada panganu nung natondukan iri tanam di nga roti na dati kan au beli ngayon. Jadi ngayon na pwede kayo nga dikira ada manakaw na kan. Jadi manakaw na pwede o senang ka au. Oke, kedua. Au kawasa da manangis-sangi tulun mapihadsak. Panayan, osulian tinan sendi teko paganakan. Osulian te tinanu dat ming sangi-sangi ko. Penantudukan na pa magipa tentang saling hormat menghormati. Oke, alamak. Oke, ketelu. Amu kenena suminding da tutuang ka. Tagal dat min sinding da tutuang. Nunut da nakura. Katinang da siwat dalan teka rogon kakagya. Min tondik na pakagay tutuang nga katinang da siwat dalan teka rogon. Nga tuduk na padadaw yang langa memantang da sombol miampai amu minggangang. May amu terganggu jiran toko. Oke, keempat, au kanena memanaw ontok da memoris sumindang tadaw. Au tagal da sumaliwan. Au tagal da mimpanaw. No, rumasam dit meris-paris na it sumindang da tadaw. It hujan panas belum. Oke, panayan na pa nga kabontol da siwot dalan sumakit. Nah, penantudukan na padaw ya au asunang sumaratu kebun sakit. Jadi gerit penuhan dit malahing pedikan kadaya kapin sarap rolan betulo ka. Iri penantudukan daw. Oke, kelima au kenena memanaw da au pokotuduk da takanan. Kasaruan dit malahing dati nga may pokotuduk da takanan na muli nagi manaw nagi kakan. Amu kakagya nagiri di
hapuhunan. Sebab hapuhunan pakage dinga mendosidat hara nunuh ajadi dat hiri tangar daralan. Keponayan napa hapuhunan teka kanu kali kaganan. Nah, itu na binaros peditino deh. Kali kaganan napa langame kali masalah atau ke kemalangan. Nuno hidi tudu daw deh. Teka penuntudukan napa nga mamantang mada suang tamustinan do mamanau esok suang do tian. Irit it ore sidat het mamanau na nga esok suang di tian o suangan di da angin. Suangan da angin merolan tian. Oke. Au kanina mamalaang tulun di pengodop. Au boleh mamalaang tulun di pengodop. Naponayan dia daw. Oniba timbagos teko aruhai tepudepud. Oniba at surpu. Oniba at mugiridi pendek umur. Nuno hida penentudukan teko tudu daw. Memantang betulun sesuai menghormati orang lain. Oke, itu dia. Au kanina menuduk da beluntung. Au boleh dat menuduk dari beluntung. Ilot pelangi deh. Kembali ko korang odat het melahing dat memberas itu deh. Menuduk na beluntung kenapa mentuduk di la beluntung? Mumas mati tunturu ka. Iponayan apa dong mumas tunturu. Padahal tuduk teka penentudukan apa dong memantang do sepi ketulun tu rosian da ketuduk tulun suai. Oris dat het harang dapat menuduk nanti di beluntung ngam dat hirit tulun suai hirit tutuduk dati tunturu dati tapi kuan nanti dat het harang dapat keperimanan sesuai di tulun di tutuduk dati. Kadang-kadang matiga harah tulun dat tutuduk nanti tumugot kan. Jadi irih na het tuduk kape dat het dilat kanina menuduk da beluntung. Au osopan damin tuduk betulun. Perhatian. Jadi ilo na pensingan dati da tadaw da beno. Jadi tuduk na pada pengyaan da tadaw da beno. Manung oku do ten sanantang anak sikul. Kailo do nugaridi kailo do muhat misimbar kakomoy do iso ahal. Iso ahal na pala mano ko do het iso na po at koturan dong kadazan dusun it elaan di kayu. It eso hitid dia na pelajaran dati. Hutan da kayo malahing da kayo manukod iso no. Nunu megal ti dia nunu it koturan daw nunu ponayan daw nunu penentudukan daw. Iso na po. Jadi penuhan na padanga ti dia. Poboroso pi piro koturan inelaan norongaw teko nabasan. Jadi manuan saya. Iso na po. Harap na po oratianom harap penguatan boleh PM doa. Konsikahan.